ngoba namuntu khuleka nzima sikhulanga sijimile ekhaya imali kuthi binqaphile sibonakala sicala nzima nokumama inzama zenze besebenze kitchen kube funa into esuswini ndlala ihlele ekhabhathini kuhlekiswa ngathi ekuhlaleni kuthiwa thina sicela kithi sizama ugxothi kade eziko kodwa ingomsalaziwe ungabe hleka ingxaki yomnye ungabomnika umva wesandla kuthiwa esinye sibenze esinye sibusisekile siphayo nobime kwinjani uqine ngoba isimo siyajika ngomso kuzohleka wena bazocela uncedo lwakho balibale ngazayizolo nalapho ungabi nawari kakade ubomi ngumzabo Into wami yayenza lento ngigqilise isikipha. Ngabe nginyanzelekile yabo and not long ngifuna uPride. President. Emntwana, ke ngahlukana naye ke ngolo president waxa usithi uyapfonywa ngemo. Kuba ingathi ubhanqamnanga ngilento yena. Kumnandi lapha esiphakathini kuyo yonke lento yena ngobini. Ngigqilisezana. Hayi kaloku awathathana nasi isibancane was so the 2 months pregnant and you are the father. Uba pregnant njani kodwa yazi kuba namali. Ayo. Tshata naye fa imali kaloku yena. And ngoyena mntu ndesamblame yabo so andikalali naye so I think zalana naye ka late or ngomso then ndimblame again after 2 weeks or 3 then ithi umntana Oh hayi ke mntwana ndiyakuva ke awusithetha njalo ke kuba vele naye sisitunqa semnamluwa sisitunqa nyana mntu wakho iyavakala ukuthi into ebhadlela kama skinda khona ngiyandibekela amanzi and also cala usoso unikeza ijezi yami. Yo, awuyayithanda le nto ne? Zophinda ke mnaye. Hey, amalume azofuna uhamba. Jill, akani kutotela. Ani wenzela yini nzima lokuzima. Yo, akinyo. Joni problem. Yo. Esana. Izikhona mina ngoqala yona yabo. Into. Ngisebenza sepha. Intando uqale. Simthuma siqaisha. Mina kuzoreact kanjani yabo. Uthi umsebenzi. Wenze. Ngicela ngibose phela noma ngenze into ezifani decide okay yini yabo ngisiyenze hayi ndithini ke umna njengoba ndimithi meeting ndimithi hayi bo ngoba mama ndalala kucinga kwakwenzeka like okay ne understand yakuba sewezenzeka yithi ba mna meeting and so long uthini na it's been so long nami ngiphangela it's been 3 months 3 months yonke sizawuthini ke wona abantwana sizamcela Tunza zamcela nje yo asana yo abantwana bami bazawuthini ndimithi ngokufuna ndithini yo ufuna ndithini Barati. Mungu bakani. Ashume. Mtini umntana. Hayikhona ngifuna ukukhuluma. Izamntana. Ufuna uye phezulu kwelunyethi ne? Tata. Etikade pa. Uthi ngiyidrink ngechips for mina nomako. Okay. Oleke mntana. Tommy, dinendaba yo. Uze nazo Tommy. Yazi sisi ukhulisha umntana kaBhuti. UTommy kade mvana le tap, kanti yangcola. Thatha le Tommy mama. Yo Tommy ngithanda lento enza ngesisi. Caba wenzani na Tommy? Ubethe umtshana wami umntana kaBhuti. Yo cela siba sithini wena Tommy? Ngicela Tommy ize kuwe for ucebo sozokuhlelela kuba bangani. Tommy masibohlukanise Tommy. Mabohlukane Tommy. Hayi Tommy naliphara lakho. Uyisithandwa sami sana Tommy. Sesibo Joshua. Ungekwazi ngicela kabi. Hayi kancane sesibo sindoni ezenzayo yabo.
into izibeni ngibelene lento yenu ngicela xa kubulo manje. Much Buddha. Kuhle kunjani ba? Hawu sekuhle futhi kanjani kuthi? Kuhle mana khona masiyacenga masibulelo dlamini bekwazela usivusa man. Khona ufuna uncede ngayo mamntu kwethu man. Thetha nami Buddha. Khona man into ufuna umchithela inhloko kuye man. Man uyazi ni deputy principal eMahlubeni Junior Secondary School. Khona lo mama uyipa principal man ufuna sasikhundla sakhe and the only way la ngiyafumana sasikhundla sakhe uba mna amke yena. Zathi ufumana transfer wenhloko yakhe yawo. Okay, nekuva Buddha like yo uthetha ngento engakanani? Ngaba nayo imali ngange-30,000 yabo before kuphelele iveki. Okay, it's a deal Buddha ni. Awe nami ngifuna nje unike nje 2 days. Yabo, check imonzi zakhe. Yaba. Ngoyinto ke ngokuyi ngithebelele. Into enganangxaki leyo nzova ngawe ke. Xa ugqibile uyayazi unifumana nje. Much. ngishona. Mara ukufowela. Ngivula nami nginansi overcharge. Kona nafuna nje. Awuthanda ukuthi ngiyintoni? Yona. Yeah, like there's a with a mass I don't understand. Okay. Ndiyathini into yomntana? Abazana ngicela president. Umxela ukuba ngumntana wakhe lo. Abengekaci. Yo, uncedile sithando sami ke ta. Nami lo ingozi apha ebusuku. Ngaza. Nami lo ubulala abantu apha ebusuku ngosilele thina apha. Ubulala abantu yena. Yo. No. Ngihlala naye lo. Nami lo ingozi kakhulu. Yo. Yo, masizobuya. Yo, sawa. Ingathi bhaqo nalento yethu yo. Jim, man. Jim, wala namuthi. Ngithini? Dasipile. Ewe bhuta usanqabe. Yemlazi. Ndikhona man. Abhuda kubhezi kakhulu. Ubhezi kakhulu bhuda. Buthi khona lento engizokuxelela yona and ingumfazi wakhe andicela umyeke umfazi wakhe and ndiyithanda into ayayenza. Thina ithatha apho wena lona nomntana. Xolo bhuti shem ngothetha kanje but sendisitsho la awumboni umntana wakho xa elile. Awumboni umntana wakho xa ibhubhile. Into oyibona ngumfazi wakho oko umfazi. Ndazi mani thina. Kuthini ntoni ngoku? Ya, yona. Yes. Yeah, mna ngiyijonga manje ngithethayo. But bengekaboni into mnamshini. Bengekaboni into ngibona nje abantu abazima. Thethayo ngoku. Ya. Okay, ndiyakuva ke bhuti but if awuduhlukane naye samenzela icebo thina. Ucebele njani wena? Look, it's crazy I nearly died for her. The Evanizos Basel and the Tintinyani. Look, I really loved every piece of me. In Funum Chatan Men's of my God, he misses me. Look, Kandi Khaizi Belap, Yene Bezodala, Nandam Nigutan. Look, life is unpredictable. Hi, mama. Hey bo, ufuna nana. Whoa. Hey. Njani isikole? Alright, isikole ngiqhasa usayini. Yeah. Ayikimetha izinto zami ke. Ubuthi bakungincede manje. Ngizothi next time. Otherwise since ngimuntu wami connection zoba khona uzoba njengo ngethe. Ngoba yeah. Le binga diyaphema kanti le nyapha endlini manje. Na uzolile. Man. Uthi hayi bhuti. Tyhini.
Ngoba sokufutshanga nibuye ngawuzayo. Senilapha. Senilapha. Ngifuna le ndoda uVecheza mina. Uvecheza. Yeah. Nginambona manje uVecheza. Nginambona ngapha level. Uvecheza. Le namhlanje le. Kadala nyana. Ngoba ngizophikisa la uVecheza. Wona mqobo mhlala endaweni. Manje ndiyepa. Ndiyepa. Control. Bona man. Hayi man. Angwangu lutshelwayo na. Ojono bani usiphelele? Siphelele. Umfazi wami kwalokuloba. Ayayayayatshela ndanga. Hayi bamrundunduza. Ngam, uthina pha ngomntuza mna nami. Nginambona ngapha ekhothwa nyika ngapha ekoneni. Mina nethiyo. Thina brapa kumna. Hayi besinyawo lapho ngabe ucima ngumfazi lana. Hayi afumani nendaba uyabona. Zayiva nabanye abantu. Akho ngabe usiya kakhulu khela uVecheza. Mani yendale lwana. Khela uVecheza ya kakhulu. Bakiyandazi mina. Ewe ngumfundo lo wena. Ngumfundo lo. Iza amagama kodwa ngumfundo nguye. Ngumfundo lo. Benza ithini ke ngole. Ya kakhulu uyothenga umfazi wakho. Othi lena nomfundo. Ayazi ukuthi Tanteni kuwe ngosapho. Uthi ngaphinde ndize. Yazi bawuthi bezele nawo. Izandika lento yakho ne. And also, akho axelele takho lento uyibonileyo zanyayo. Akubetha nyani mntana. And bani ke ndavuthatha kuyithetha. Sakubetha nyani. Ungandidi. Yo, child abuse, yeah. Daba ulipasile itest ye-maths ngo-83% but ndehlile. Hlehlwe nini? Umama uyangihlukumeza mhlawumbe sizitya oko ndakafuna undibhalisa i-homeworks zami. Awu mjamazi yena kuthiya mawuthika mjike apha. Yena. Oh mbuya ngandijike. Bebe. Intombi nje ngokusela ubuya lapha kwesikole. Andifuna udala wanenze i-homeworks. Bamna nto. Thinkelela amanzi. Akusathi izinto ngokusana. And unqaba njani sana kushushu benziva kwabe kunetha. And ivile leya kwaMahadebe ke ngoku. Kuba abantu bakhona bayafema. Unqabe intombi sana. Akaze ngiba namanzi la. Ewe mani kushisa nyani and ngenxa yokuba kungebihlobo. And ungangixelele ngoMahadebe nasendibazi ukuba bayafeba. Ugqibele nini ke upresident? Ayiphendule ntombi. Utheni? Kwenzeka ntoni? Hayi mama, awutheni? Sisi kwenzeka ntoni? Sisi, ma. Sisi. Yeah, bro. Yule paru Vecheza. Echo ngapeni. Nje. Siya Vecheza? Kastan. Utshoza. Ayekla unjani but. Hey, ndiphazamisa bo. Hayi uba man. Yabo. Akungcwaki man. Man. Usingena apha endlini man kesithethe mina. Khawuthethe lapha Ngifuna khala undincede fonini man. khawutsho ukhala ngantoni Nemishini apha. Okay Ngisandoyifumana. Nangisebenze kuyo imishini yantoni le ngupresident khawuthethe ndizindlebe ukhala ngantoni Vumani ikhowa lapha enzukwini. Bafuneka ubethe uprincipal lapha emahlubini. Yabo. Xa wena ndifuna one thing onenzele yona. Yabo. Asibukazi umsebenzi wakho lo. Ufuna usikawuthela. Yabo indlela azihambayo, indawo azihambayo, amaxesha ngamanye. Yabo. Okay, ubaphi ixesha elithile, ubaphi ixesha elithile.
Ngiqayile ngifuna unikele. Oh okay president ndiyakuva nokumamela kabantu ngimamela Dongulu. Ngimamela ayikhuleka ngizamjonga. Uthi izinsuku ezingaphi kulomsebenzi lona uthetha ngayo. And iphepha likhona mos ndiyathemba. Indoda njengami isebenza ngaphandle kwephepha. Azinqayela futhi. Hayi sengijezile. Ngiyena kwenza umsebenzi oqhubana ukubhatala ngo. Ubona into zakho. Kunini sine 3 days apha. Nasemzini mission. 3 days. Nani igqibile ngamanje mission. So wena inoba insuku zakho namhlanje namomza. Ngixelele ba okay 18 ndiyabona ngidila nayo fast. Amaqosha fana niyazi akhona amaqosha. Shoda wena nje deliver umsebenzi. Izinto zakho noDengulu man hayi kodwa khuleka man ayizonke ngizibamba ngokaline. Ngibamba ngokaline khuleka wena noDengulu. Hayi ndinabisa lemazingwela wena kana noDengulu. Hayi ndinabisa lemazingwela wena. Hayi ke bawo man. Sisilile sisonke mos. Yes. Aw, doSenkulu man. Ndikufetheza. Aw, president noma president. Sizaxhumana ke bhuti. Sawudibana bawo. Sawudibana bawo. Nakanje. Nokazilumi bhuti man. Ewe. Nokazilumi. Hayi khululeka. Hana sana Chomi uyasinda lo mlona. Uthana waya report police station. Hayi Chomi usubuza into ezininzi khanqoba zithaqa sibaleke. Umlwami. Yo. Mr. President lona mikhuba yakhe leni. Lweni, esincedo ndancelano yini? Umuntu wami ufile lapha. Ababhebhe 10 nani zenibulala lo muntu. Hayi ndime ngoalizwe. Hayi kodwa wrong lento nenzile kodwa ndiblame. Dala mina ngihamba zana ngibona ufana nawe. Wala we J. Okay. Ubetha yona manje. Lumjita. Yeah, lento yakubulula nto kabantwana ayikho right man hayi. 15 years. Abapolisi azakufahla ngalowe. Azonjaja manje. Hayi ababulala abantwana bethu man. Ngiyajaja tayami. Ngenze siyazi nanje. Hayi suka bona ke izwe ngasithandiyo ke. Hayi man. Yo Chomi, ndimbulela usiphelele and uniki uyayazi. Hayibo Chomi uxelele ntoni uniki? Kaloku ebendincedisa ndonyengeza umzimba pha. Hayibo Chomi kodwa Chomi ndincedile nambulale behlupha lami. Nto wena Chomi ubuphi ixesha elingaka? Kaloku Chomi lapha nalambele ndivalele ndibetha nonibetha. Chomi. Ngomnye lo ufana zimzamela icebo. Uwa Chomi sana sisithandwa sami siyandiyamthanda mna. Awusedomu wena usezoba i-punching bag yazi. Noba kunganzima izinto zojika ngono kunganzima izinto zojika. Hello? Hi president. Unjani kabawo? Manje man gawule norhuqa noDengulu man. Ewe Jabe bhuti. Sengifumene yonke la info obundithume yona. Malunga nala principal. Hayi, ndazinomntana wakhe noba ufunda phi. Wena nje dibana nami. Sikhule edabeni. Sidibane ne. Okay. Andivile. Ndivile bhuti. All right. Yeah, sidibana nami. Sidibana nomntana na. Kangabuye endlini zena izolo. Yeah, sidibana abami nefoni ke. Kangaphinde ngizona. Ubumfazi wami.
Umfazi wami. Nani umuntu wakho umsuno wakho? Ayikaka. Ya fana namhlanje. Ndihambe ndafunda ndahamba ndabona ukuba impilo ayikho lula ngoba bonke bebengifuna I told myself mina ngizincama mina ngizophusha Ndihambe ndafunda ndahamba ndabona ukuba impilo ayikho lula ngoba bonke bebengifuna I told myself mina ngizincama mina ngizophusha Ndiye ndahamba ndabona ntwana kunzima apha mane ndingu mama Ndiye ndahamba ndabona ntwana kunzima apha mane ndingu mama I've been around